Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah-surah pendek yang sering dipakai bacaan salat. Ada Ibu Erna di Lombok. Silakan Bu Erna dimulai. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sini nyamber. A'udzu billahi nyamber. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. iya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjut, Pak. Iya, kemudian. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tekan dindingnya. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kuat, kalau nggak kuat bisa dibagi dua. Wa ra'aitan nasa Waro'ai, waro'ai, bukan waro'ai, waro'ai. Waro'ai Nah, waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. iya. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Kemudian, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. ya, innahu. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Kemudian kuliah Al-Kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Bismillahirrahmanirrahim. ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala wala antum abiduna ma a'bud. Wala wala mana? Anak dulu ya. Diulang lagi. Iya, Pak. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana Pendek. abidu Ana di situ pendek. Wala wa ana'a. Wala ana'a. wala ana abidu ma Domnya idgham abattum. bigunanya ditahan. Wala ana abidum ma abattum. Wala ana abidum ma abattum.
Wala ana abidum ma abattum. Wala antum. wala antum abidu ma abad Abidu, dunya mah tabii panjang. wala Abidu, antum abidu nama a'bud wala antum abiduna ma a'bud. lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sebetulnya kalau dicermati Bu Erna, bisa satu bisa semua di sini. Ini dengan ini sama tuh. Sama Ya, enggak? Sama, ini sama. ya. Bisa satu bisa semua. Yang beda ini doang nih. Wala anak sama kuliah sama ini. Kadang-kadang ada orang yang kelupaan gak selesai-selesai. Di sini. Wala antum Hmm, abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batum wala antum abiduna ma'bud. Wah, kapan selesainya? Oh, ternyata selesainya lakum dinukum hmm, waliyadi. Ya. iya. Nah, udah banyak kemajuan alhamdulillah ya. Terus Belajar diulang-ulang. sama Pak Haidir, Pak Ustadz. Oh iya boleh. Nggak apa-apa, boleh. Bagus sama siapapun ya. Nah, itu. Iya. Ini berikutnya. Iya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna Inna panjang, bukan ataina, in atoina, toy, 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 toy. inna a'tainakal kausar. Tekan sedikit. Inna In toyna kal kausar. Toy. inna a'tainakal kausar. Mm-mm. Fasallil Pasol, lirab bukan pasal, fasol pasol. Oh, oh, ini orang fasol Lombok nih. Orang Lombok tapi sebetulnya keluar bapaknya dari Jawa. Tapi karena lahirnya di Lombok jadi pasal. Pasol. Oh, fasol loro. Angka dua tuh loro lirab. bukan lara. Angka dua itu di Jawa Iya. bukan lora, loro. Ah, Loro, ro, oh, oh. pa- Pasol. fasol Jangan lirabbika fasol wan lil. Fasol lili rob. Fasol lili rob. fasol lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka Naknya hu pendek. Tekan di sya. Inna inna sya. sya Inna sya. inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Tinggal dilatih ya Bu ya. Iya Pak. Kok Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian A'udzu billahi minasy syaithanir minasy rajim. betul shin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital Aro ladzi ai pendek. Aro ai lin. ara'aital ladzi yukadzibu Nya panjang biddin. lantabi'i. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ingat panjang pendeknya. Yang hijau-hijau nih panjang nih, panjang nih. Ya. Ya. Ara'aital ladzi Aro'ai. ara Aro'ai. Ya panjang di situ mah pen. Aro'ai. ara'aital
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. أرأيت الذي يكذب بالدين Fadzalikal ladzi yad'ul kurang yatim. nyamber ya do'ol Oh ya. ya do'ol Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. fadzalikal ladzi ya do'ol Oh, ya do'ol ya yad'ul. kurang nyamber sih Ibu. Fadzalikal ladzi yad'ul. Bukan. Nih Ibu ya. Ngaji juga kok Pak Ari mah nyentak-nyentak gitu. Bukan ini si Ibu ini susah tasdid ya. Iya Sama Pak huruf Ustadz, nggak O. apa-apa. Mm. Fadzalikal ladzi yad'ul yad'ul Yadu, yad'ul yatim. Ayo oh, coba Bu. yadu'ul gitu Pak Ustadz. Iya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya, alhamdulillah. Terus wala Wala yahudzu ala ta'amil miskin. wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil Jangan musallin. fawailul. Fawai, Heeh. fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Heeh. Alladzina hum yura'un. Mm-mm. Wa yamna'unal ma'un. Oh, bagus ya, Bu ya. Jadi hentakan itu harus ada untuk menghilangkan susah tasdid. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Iya Pak Ustadz. Nah, dilatih-latih ntar lama-lama juga pinter. Yuk, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahunnya nggak usah dibaca lagi karena masih Oh, salah-salah ya. oh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Bukan liila fi Quraisy. I-nya panjang, la-nya panjang. Li'ilafi Quraisy. Ro, rois, ro. Tebel tafkhim. Liila fi Li'ilah. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Terus ilafihim. Ilafihim Bukan. I-nya panjang. La-nya ilah panjang. Bukan. il I-nya panjang, la-nya panjang. Ini Bu ya. Ilafihim. ilafihim rihlatas sita'i wassaib.
Saeb, soib. Ini Oh, orang Lombok ini. Padahal bapaknya orang Jawa. ila Saeb. Kayak fihim Ustadz ada di itu ya, saeb ya. Astagfirullah lah. Wasoib, jangan wasaib ya Bu ya. ila fihim rihlatas sita'i wassoib. Nah, begitu. Ila fihim rihlatasyita'i wassoib. Oh, Soib. Pak Ustadz. Soib. Ya, Mas. Ya, ya. Ila fihim. Ila fihim rihlatas sita'i wassoib. Citanya kan wajib mutasir panjang. In Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. ila fihim rihlatas sita'i wassoib. Kemudian. Falyabudu rabba hadzal bait. Dalnya pendek. Karena ketemu alif lam komahiyah. Mantobi jadi Fal pendek. Iya. Falyabudu rabba hadzal. Ya. Falyabudu rabba hadzal bait, pendek. falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Allazi at'amahum min ju'i wa Iu, amanuhum. ditahan idghamnya. Oh, Alladzi at'amahum min ju'in wa oh. amanahum min khauf. Idgham tunggunya ditahan. Allazi at'amahum min ju'i wa amanuhum Wa min amanahum, bukan khauf. wa amanuhum. Wa amanahum. Allazi at'amahum min ju'in wa Iu, jangan amanahum ju'el, ju'iu, idgham biguna. Min ju'i ju'iu, iu, wa iu, iu, iu. apa? Min ju'i wa Ju-nya panjang. amanuhum. Min Min ju'iu. min aduh, Mingju Pak Ustaz. iu. Jangan dulu ngaji, masih ngaji. Mahum min ju'i wa Iu. amanahum. Ini ada Pak Santoso. Pak Santoso juga usianya udah 68. Kadang-kadang suka lupa huruf, tapi alhamdulillah sekarang karena sering belajar sama Bu Eka. Ini Bu Erna ini Erna. lupa juga hurufnya, jarang belajar, coba belajarnya sama Bu Eka. Mantep deh ya. Disentak sama dia. Gitu. Oh iya, Bu perlu penghentakan aja nih. Udah pinter. Jangan cari guru yang lembek, iya. gurunya yang galak, Bu. Kalau Iya, yang iya, lembek yang Ibu nggak galak. bisa. Karena ini banyak tasdid-tasdidnya. Nanti kalau mohon maaf ya, mungkin sepertinya Iya, saya Pak. lagi galak sama Ibu. Bukan. Karena memang Ibu tasdidnya sudah tasdidnya kadang-kadang kurang nempel, kurang nembak. Sementara usia Ibu sekarang kan udah di atas 50, Iya. 52 ya Iya, Bu ya? Pak Ustaz. 51. Iya, di atas lagi, Pak Ustaz. Di atas lagi. Nggak apa-apa. Ibu sudah banyak bagusnya. Cuman kurang, mohon maaf ya kalau tasdidnya agak alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu. Nanti kalau sudah bagus, biar saya aja yang nyentak. Sebetulnya ibu ngikutin saya nyentak, ibu malah pas gitu. Coba Bu, alladzi. Allazi at'amahum min ju' wow, min Minju, ju' minjua, bukan. Mejuiu. oh, min ju'u. Gimana Pak Bukan. Ustaz? Junya Pak Mantobi. Mejuiu. Meju. Min Iu. ju'i gitu. Iu. Mejuiu. Min Iunya kan ju' idgham biguna. Iu. iu.
Mhm. Min ju'in wa A-nya amanahum panjang. min Nih Bu, ya. Ini A-nya panjang, iya ju-nya iya. panjang. Min ju'in wa amanahum min Min khauf. ju'in Iu, wa min ama ju iu. min ju'in Pak, Heeh. sulit. Wa amanahum min khauf. Minnya idhar, min khauf, Oh ya, hai. khauf. Min ju'in wa Iu, ama min ju min iu. jui min Hehehe. Bukan. sulit. Heeh, pelan-pelan ya, Bu, ya, nih. Min ju iu, min ju iu, min ju iu. Coba lagi. Min Min ju ju'in iu wa wa amanahum min khauf. khauf, bukan hauf ya, Bu. Khauf, lin, min khauf. Min khauf. Nah, Ibu latih-latih lagi ya, nih. Iya, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan jangan. Li'ila li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in min ju'in min ju'in min ju'in wa amanahum min khauf. Ibu tadi belajar sama Mbak Eka ya. Ibu Ibu Iya, perlu Pak, nanti. bukan Ibu perlu kekerasan, bukan dikerasin ya Bu ya. Iya, Pengajarannya perlu. yang lembek Ibu susah. Karena Iya. karena di tasdid-tasdidnya. Tapi sebentar lagi Ibu udah pandai ini ya. Alhamdulillah gitu. Ibu tolong diulang-ulang ya Bu ya. Iya, Ya, Pak Ustaz. Maaf, ya, Pak Ustaz. nggak apa-apa kan. Salah-salah terus. Ya namanya juga kalau nggak gini kapan pinternya. Tapi kalau belajar insya Allah Ibu akan pinter ya. Insya Allah. Terima Makasih, Pak kasih, Ustaz. sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.